Dagiti SARSARITA ni Lola Angela. Bueno obing, agolima, kan agtal na kayon. Tairugi tayon, ti SARSARITA tayo anapauluan, ti karkar na, amula ni Paula. Kabayatan ti pandemya, saan na nasumrek dagiti ubing iti pagadalan. Kat ni Paula, imbes nga agay-ayam laeng, tumultulong kadagiti naganak na, nga agmula iti naduma-duma anateng. Iti nagtubo dagiti mula da, saanen anasken agumatang da, iti nateng asidaan da. Isong at adapay anaawis tirik na ni Paula nga agmula ijay likod ti balayda. Iti may sangal daw kat. Paula, anak ko. Nana, Sa anak ang makabangon. Nakapsutak. Sikapay laang ti mga sikaso kadag iti mula tayo wan nanang, Napudot itati panawan. Iso nga ano sam asibugan ida. anyang aminti sakit yo. Tsaka mo anak ko. Kala at matlatan ang nagkapsutang. Paula! Umay ka, tagay-ayam tayo. Ni, pukpukawan na kan dagiti kaaya-ayam mo anak ko. Inak iba ka ajak pay lamaki ay ayam kadakwada, nanang. Paula! Umay kan tagay-ayam tayo kada JR. Da kayo laangan. Anya nga minti aramidam. Si bugak pay dagiti mulami tamasakit ni nanang ko. Ha? Kasta ka di? Umayak tumaki ay ayam ano malpas ti aramida. Sige. Orayin da ka nga rod no kasta. Ha? Rose, kita mo. Adda lang kay ako mitkita ditoy. Ha? Amangan no agpalpalama. Mabit lang ang tasit ka. Damagak nga niya ti kasapulan na. Sige. Apo lakay! Agpalpalama kayo kadi? Saan, Apo? Umayak lang makiinom. Ay, sige, mabit lang ang tayalaan kayo iti danom. Yaman na, Apo. Oh, Paula, naramid mo ka din ti paparamid kang kaninanang mo. Saan pa'y tatang? Anya nga ro ti araramidam. Ikakla ang iti danom jela kay nga agpalpalama. Anya? Papanawam kit di day di alakay. Apay nga ikampay lang iti danom. Di mo matamam mo. Kaasimat ngamin, tatang. Adto iti danom, apo lakay. Yaman na, Apo. Sa dino ti balayyo. Ay, awan ti balay ko. Ha? Yaman na kiti danom, Kas kasukat ti danom. Adtoy tinabalkot abukal. Mabalin mo nga imula. Bukal? Amo ka na laing kang agmula. Isu nga etad ko kan kada itoy. Imulam. Kan taripat po manasayaat. Anya ngay akla si amula daytoy? Nateng kadiwan no prutas. Naidumduma amula dayta, Paula. Nabilag nga agas ti bunga na iti agduduma asakit. Ha? Laglagi pam. Taripat po manasayaat tapno dumakal kan agbunga. Agyamanak tinikan nak iti imulak. Apo lakay. Sige. Pimanawan. Paula! Rose! Ni! Anya day taigam mo?
bukal. Inted jay lakay. Ha? Ayan, jay lakay? Ni, awan matan. Magmagnala itay. Kita akman day tabukal? Anyamat day tan abukal? Kasla saan mat nga agbyag? Kasla saan nga agbunga? Ibalang mo kit din. Saan imulak ka no? Win ngam nagadon amulam, Paula. Ang mga nagmuuyong lang, day jay alakay anang tedkan ka iti day taabukal. Ang mga no pinidpidot na laang day ta. Manon a doktor tinang ipanakkan ka, bakit? Gamkaskas di, nga awan ti makaibagan o anya ti sakit mo. Bay amon lakay. Uray sa anak ko na may imbagan. Naduma-duma matan nga agas ti tinumar mo. Ngam saan ka matlata nga agimbag? Ngam di ka madanagan, bakit? Sa anak nga agsardang, aging ga saan ka nga agimbag? Naimulak matlaangan ti bukal nga inted jay lakay. Sibuga akon, tapno mabiit nga agtubo. Anya nga taday to'y amula. Kuna namat nga agas ka no. Sibugak latan, tapno agtubo. Nasaya at mat ay may kamatlaangan makiayayam kada kami, Paula. Nawaya nga minti oras ko ita. Jar, nakitam ka di dagiti mula ni Paula? Ado ka di? Ado Ibagam ka di, Paula. Ado a klase anateng jay mulak. Adda karabasa, pitchay, ukra ken pareya. Kabaalam nga agmula ka dagita? Wan insuro nak ni nanang ko. Ngam, gaputa masakit. Siya kun tagsibsibog. Kasladyak mamati. Apay adi ka mamati. Bayam, ipakitaktukan ka dagiti mulak, JR. O sige. Angam, no ita, agay ayam tayo pay laon. Lakay. Sa anak manan amakangas. Ipanak manan ijay doktor. Wen, bakit? Marigata na. Ngagkarasubli ijay doktor. Agananos ka, bakit? Mabati manan ni Paula dito'y balay. Wen Ing kabilinan. Tapnoam muna, tiaramitan na. agbati ka dito'y balay, Paula. Agbantay ka dito'y, ha? Wan tatang. Inak ipadoktor ni nanang mo. Dagiti mula tayo. Nasibugam ka din. Agdalusak pa sa agsibog. Ala, saan ka ngagpaspastrik iti saan mo nga amo dito'y balay? Wan tatang. Sige nga, Rod. Itulot ko ni nanang mo dya ospital. Ayan na ngay ni Paula. Apay, JR, di mo makita nga agsibsibog ka dagiti mula na itilikodan ti balayda? Aywanan niya. Kaasimat. Di ka nga min mamati nga adu ti mula na. Talaga ajak mamati. Aging ga ajak makita dagiti mula na. Mapantakitaan dagiti mula na. Wan sige. Dagito'y man dagiti mulak, JR. Wow. Talaga gayam nga ado ti mulam Umay kaata kita amin. Mulam amin dagitoy. Mula mi ken ni nanang ko idi saan pa'y ngagsakit. Paula. Anya daytoy amulam. Ha? Nagdadakkel dagiti bulong na. Kan kitaam nagmayat ti sabong na. Ay, nagtubo adagos din mulak idi kalman. Nagbanglo ti sabong na. Natang ka di daytoy? Jak amu Kaimulmulak lang idi kalman. Nagtubo matan. Anya? Nagmula ka iti saan mo nga amu-amula? Kwa, day
ta jay inted jay lakay kanya. Paula, saan mo pailangas asit ganinanang mo Masapula makainan na. Anya ti sakit na tatang. Ay, jakam mo. Kaasimot ni nanang. Aywan gayam. Anya akayo dyan nagtubo ije likod ti balay? Ha? Di makaladagos? Ha? Kaya't mo asawan, kay mulmulam kat di makaladagos? Jay inted jay lakay day jay tatang. Anya? O may kaanak. Inta kitaan day jay akayo. Itala nga makakita iti kastoy a klase ti kayo Anya ngay amula day tatang. Adumat ti bunga na. Ha? Malagip kun jay imbaga jay lakay anang ted iti bukal kanya. Anya ti kunana? Agas kano ti bunga na. Anya? Ure anya kano a klase a sakit. Kabailan na nga agasan. Kasta. Paula. Padasan taman apakanan ni nanang mo iti bunga day ta kayo. Tabarang maagasanan. Bakit? Kanaman day to'y abunga ti kayo? Anya day tabong, lakay. Inmula man ti anak ta. Barang day to'y ti makaagas kan ka. Sige man nga ron. Iyag mo man taramanag. Tatoy, inukisakon. Ni Paula ngay. Sa dino ti ayan na. Napan na kay ayam. Sige. Kanagman nga ron. Nagsamitan day ta bunga. Anya a klase ti prutas dito Jakam mo. Inmula ti anak ta. Ikanak man pa iti may salakay. Ha? Ay na. Nasaya at mata magustuhan. Pulos nga man yung papaunag mo. Lakay. Panagrik na kat. Pumigpigsak. Anya? Sige lakay. Iyala anak pa'y man iti kanak. No aging bagton ni nanang ko, isuntun tagsibog ka dagiti mulami. Maki ay ayam kantulaangan kada kami. Paula, saan ka dian ni nanang mo dayjay? Makapagnan ni nanang ko. Kunak man no agsakit ni nanang mo. Agsaksakit mata talaga. Ngam, apay ni ama kapagnan. Paula, umay ka dito, anak ko. Paula. Ha? Ay ayaban na ka, Paula. Ala, naimbaganan ni nanang ko. Naimbagan ka, nanang? Wan anak ko. Napigsa akon. Kas makita man. Ay, nagbiit ka matan na naimbagan. Nanganak iti bunga di kayo nga imulam. Ha? Agas gayam day jay. Kastamat ti imbaga jay lakay anang tagkanyak iti bukal. Lakay? Asino alakay? Jak amam mo. Basta nakitaklatan ijay ruwar. Kat idi nasitgak. Di mawat iti danom. Idi kwan, inikanak iti bukal nga imulak kano. No makita mananday di alakay. Ibagam kan kwa na takayat ko ang makasarita ha. Agyamanak, tagapukan kwa na. Naimbaganak itinabayag asakit ko. Wan nanang. Katagyamanak matkan ka anak ko. Taimula kan tinaripatom anaimbag da di amula. Tapno agtubo. Ay na, naglaing kang agmula, Paula. Nagaduti bunga da ito'y makaagas amula. Bakit? Unlakay, mabalin siguro nga ikanta dagiti agsaksakit. Huwan tapno makatulong ta iti pada ta tao. Wanlakay, naimbaglakit din.
Tanagtubot imula ni Paula. Karkar na talaga daytoy amula ni Paula. Imbinglay da Paula timula na amakaagas ubing. Kat ado tinaagasan. Kat sipod idin, nukasta nga dag sakit ijay lugar da, ikandalata iti makaagas amula. Kat saan da nga inyim imot dagiti makaagas amula. Sipod idin ubing, adon a bendisyon ti simmangbay iti pamilya da Paula. Bueno, bing, ditan tinagibusan ti SARSARITA tayo, nga insurat ni Elena Nodo, iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kata kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.